Ok, evo ga, nova epizodica, šta budu nokti. Druga epizoda s gostom. Druga epizoda s gostom. Drugi gost, da. Drugi gost, Čast mi je, velika mi je čast. Ne, treći gost, ali jedan nije htio ipak biti na podcastu. To nismo izbacili. Što nismo to izbacili epizodu uopće? Da, nismo. Klip smo izbacili. Dva klipa smo izbacili, bilo je dobro, ali jebi ga. On ima radi u ozbiljnoj firmi, jebi ga, nema. Ja sam kao debil, pa nije bitno da. Ti si ovo možeš priuštiti. Da, evo ga, imamo gosta, Ante Travizija, reci nešto kratko o sebi. Ništa, Ante Travizija. Eto, to je to. A ti znaš splitska scena, ovo ono. Splitska scena, 33 godine, imam je malo sa momcima ovdje kao gost. Šta reći, u Zagrebu se već nastupa. Kako je bilo? Dobro je bilo, dobro. Saks je bilo. Ne nam reklamirati drugi proizvod. To ćemo blipat, to. I danas možda s vama isto ću nastupati. Nema možda. Anto je lako nagovoren. Da, pomodiv je. Ne, doslovno imamo u nastupu onaj dio improva. Da. I većina ljudi ne želi to raditi jer se ono kao ne žele izlagati, Ante rekao samo pa može. Mogli bi. Vidjet ću se kajat, ali dobro, nema veze. Šta imam odmah materijal? Ma starimo vidi koliko toga imamo. Šta se događa? Ovo su sve screenshotovi. Isuse baš. Ovo mi je zanimljivo. Ovo mi je full zanimljivo. Pozdrav, one pitanje za Urlaonu. Duže sam u vezi, oboje smo u ranim 20-ima. U vezi nam je super i seks je odličan, ali ja još uvijek ne mogu njega zadovoljiti oralno, u zagradi nikada nisam probala na nikome. Stoga odbijam i da se on spusti meni dolje, u zagradi kako bi bili ravnopravni. Rip. Nisam sigurna kako mi se sviđa taj dio i da li je to do nedovoljne privlačnosti ili povezanosti. On taj dio želi, ali ja mislim da ne bi uživala u tome, a isto tako se osjećam glupo da mu to ne mogu dati. Jesam li jedina upitnik? Hvala što rješavate naše probleme i nedoumice iz srca. Popušimo kurac. Jako zanimljivo, ali nisam u potpunosti shvatio. Znači, ja mislim da je ovako. Ona nikad nije pušila kurac. Dobro. I ona njemu ne da on nju liže. To sam skužio. I ona misli da ona ne bi uživala u lizanju. Dobro. Ali nisam razumio kočnicu prema njegovom moralnom zadovoljstvu. Zašto ona njega kao ne zadovoljava? Kao čudno joj je ili... Kaže, nisam siguran, mi da to nije napisala. Jer vi mislim da nikad nije probala. Kaže da nikad nije probala. I onda kaže, nikad nisam probala, ja možda da ga ne bi mogla zadovoljiti. To rekla. Ja još uvijek ne mogu njega zadovoljiti oralno, jer nikad nije probala. Mi da ima neku kočnicu da probala, možda joj se gadi. Možda se gadi, da. To je isto moguće i to sam čuo. Bila je jednaka sad, davno bija, to je bila prva godina faksa, koja to nije radila nikom i nije tila. To je bilo prvi put u životu. Ja sam bilo mi to jako čudno. Kako ako voliš seks, voliš muškarce, i voliš kitu, ali ne usta. Da, to je zanimljivo. I to mi je još bilo jako čudno i bilo mi to odbojno. Jer je bio mater. Da. To je... Najbolji dio. Jebe mater je najbolji razlog za ovo to. Stari. Šta radim onda ovo jebe? Da, kužim da je to... Mislim, glupo možda reći, ali aj sam stavi ga u usta, probaj. Vidi, nek se tušira. To je dobar savjet. Da, nek bude full čisto. Pogledaj ako ste u vezi, volite se i seksate se, to je samo još jedna seksualna stvar. Ne znam, ne mogu skužiti. Ja se slažem da je jako intimna. Ja mislim da je oralno najintimnija stvar. Da, to je tebi intimnije od seksa. Meni su usta intimnija. To smo već puno puta prošli. Meni djeluje to tako. Ali često isto sam čuo primjera, pogotovo kad su bili mlađi i klinci, da neke cure to nisu prakticirale. Da. Ja mi su se predomislili, neke i poznam. I s vremenom se predomisliš, ali mislim da je do sazrijevanja. Meni što smeta ovdje, ja mislim da bi to čak moglo otključati ovu situaciju, jer ona onda njemu ne da se on njoj spusti kao da budu ravnopravni. Toga se riješi, jer ja mislim da bi on uživo, i kad bi ona vidjela koliko on uživa zapravo u tome, možda bi se ona više opustila. Da. Jer poanta je da uživate u jedno drugom u tijelima vlastitim. A ne sad da se vi bojite nekog dijela, sad ti njemu nećeš da budemo jednaki, a šta ako on hoće? I sad ti još ispast fair, a nije fair ako on hoće da ti mu ne daš. Mislim, fair je neko... Ako će ikad nas pokuša nego kancelati. Ovo je krivo ispalo, jasno mi je. Koristit ću ovaj dio. Kako ovo zvuči, ne, ali kao, samo da bude, kao, za ravnopravnost mi nije dovoljno dobar razlog da ono njemu ne da. Jer kao, šta? Kužim. Zakidaš oboman užitak zbog neke, kvazi ravnopravnosti. Da li piše koliko dugo su u vezi? Da li se da naslutiti? Ne, piše da su u ranim 20-ima. Piše da su dugo u vezi, ali da su u ranim 20-ima. Duže sam u vezi. Šta to može biti? U ranim 20-ima duže. Možda 2-3 možda godine bi ja rekao. To je isto dosta, s obzirom da se nije to dogodilo. To je jako dugo, da. I kaže seks je odličan.
Šta bi onda bilo jebote? Šta je predigra onda? Možda uopće nema ništa. Kako Samo izgleda se ljube predigra? I odmah kreće. priključi se. Da. Ne znam. Da. Mislim, gledaj, moje mišljenje za tu curu je da ne bi trebala raditi nešto što ne želi i Apsolutno. ne bi trebala forsirati. A treba bi skužiti zašto Ali- ne želi. Tako je. Ali mora isto shvatiti da ne želi biti ona žena odrasla, da je u me razumiješ? Nastavi. Ne želi ona biti Zanima ta koja to ne radi svom mužu. Jer će taj muž biti jako nezadovoljan. Fair. To ne možeš provesti svoj život u tome. Bez da si popušio. Ne možeš cijeli život. Znači, to se Moram mora biti desiti. celibat. Mora će se to dogoditi kad tad. Da. Možda sad, zanimljiva je kočnica koja je. Da li je do dečka, da li je Da. do njihovog odnosa ili da li je do samo nje. To trebate poprižati zašto. Znači, kad tad ćeš ga popušiti. To je neizbježno. To je neizbježno. Ja valjda, ja mislim da Jedno je. pitanje je jesam li jedina. Ajmo to razvesti, nisi. Ima puno cura i jebi ga. To je, ja mislim da je to samo treba sve kao nešto normalno i prirodno, da nije nešto kao Da li je deal breaker u kontekstu, ajde ti Ante. Koliki ti daješ ono veto curi s kojom da si ti neki u frajer ne vezi? želi popušiti kur. Ovisi koliko smo zajedno. Ko I je, opet odličan. da ti kaže kao ne radi mi se to ovo ono i sad koliko dugo bi ti mogao Koliko dugo bi je to na probu prihvatit? nagovarat? Pa gledaj, sad iz perspektive lika koji je u ranim 30-ima, to ne bi uopće tolerirao mislim. Da. A da sam mlađi, bija bi nekako nesigurniji, bija bi pitomiji, draži i onda bi pustio neki određeni period. Kod ove mi je smetalo, ali bili smo neko kratko vezano daljinu, pa Da. kao nije ti toliko smetalo, se nismo puno vidjeli. Ona ti hipotetski ne bi popušila kurac. Da, ni hipotetski, ni fizički, ne zapravo. Tako da malo mi je to sve bilo čudno, ali sad to ne bi tolerirao. Jednostavno ne bi razumio. A šta biš pitao? Šta biš pitao? Zašto mi ga ne želiš popušiti jednostavno? Pa To je šta to. znam, nije mi. Ka. Ne znam, zašto? čudno mi je. Kao, čudno ti. Čudno se osjećam. Ali to je nekako fair, čudno. ja razumijem, meni je gađenje, razumijem, Da. iako mislim da je tu onda nešto dublje još, jer ne može ti se gadit kurac, ja mislim ako si straight žena. Ali kurac, Šta? žene dosta su puta rekle da ih se gadi kurac kad ga vide, a nisu ga tile vidjeti. Ili kad ga vide opuštenog ili nešto. One nisu ljubitelje kurca. Onako, kad ga ne žele vidjeti. Pa dobro. Pomiješat ću sad jednu temu, dobio sam ja jedno upit u inbox, tip je pitao za neku svoju frendicu, da ta frendica ne želi se rukovati sa tipovima, da ju se gadi kao rukovac Jer zna. upoznavati jer zna kao da su ili pišali ili držali kuriš ono u rukama kurac nedavno ili nešto i kao i da ju se gadi. I onda sam ja pitao, dobro, da li se inače gadi, da li ga primi kurac, odnosno da, kuriš. Ona kaže da ju se ne gadi od njezinog muža. Kao od njezinog muža je okej, ali svi drugi se kao ne želi imati Respekt. dodir. Da, to je nešto baš ono... To je ekstra lojalna žena. Možda ono ima nešto s tim nekim emotivnim ženskim povezivanjem sa dečkom ili s mužem koji otklanja svog gađenja. Da. Jer im ima smisla. Ako ti full voliš neku osobu, teško da će ti se gaditi baš. Da, jer nešto. ja bi brisao bi guzicu svojoj ženi, stari moj, šta ja znam, nema granica. Šta? Ništa. Pa ne, pa... Nisam ništa rekao, pa no, da. Pa da, ako ste duže u vezi i volite se, ne bi trebalo biti gađenje. Ako je gađenje, iako ste duže u vezi, onda je neki problem. A ako nije gađenje, treba skužiti šta je i onda vidjeti šta s tim. Da. Jer ne znam, nemamo mi tu dovoljno sad informacija. Da, Ona kaže- probaj doći do srži. Da. Ali mislim da je lakša stvar što možeš napraviti je dati njemu da se on tebi spusti. Mislim da je to Za malo... početak. Za početak. Da. Pa vidi. Pa vidite Da. di ste Nemaš sad. kaj za izgubi Da, stara, nemaš. a njemu će biti super. Da. Nadam se. Da. A drugi savjet, ako baš želiš dati šansu oralnom seksu, onda to učinite možda pod tušem, ovo ono nešto. Tu je najmanje gađenje i najkraće može trajati, kuš, nećeš ono, ako ga... Želim reći, ako baš želiš staviti u usta, zajedničko tuširanje je dobro mjesto dobar za place, to, je. jer nisi obvezan završiti posao. Fair. Razumiješ, bojler, I čisto je sve voda, Demo verzija. demo verzija, to je demo verzija, da. Ne rakirana. Pokusni krug. Znaš što mene sad zanima, tipa, kad njemu, tipa dok se jebu, njemu kurac ispadne, jel ga ona vrati? Ili on mora vratiti? Jer to je već neki kontakt s kurcem, jel mu ga drkala? Vjerojatno dobro je. pitanje, dobro Vjerojatno pitanje, je. vjerojatno je. Vjerojatno je. To si jako 100%. brzo rekao. Ma 100%. Zašto? Ima smisla. Ja mislim da bi čak i to spomenula onda. Da ga ne želi uopće biti u kontaktu. Znači, imamo prvi kontakt je uspostavljen.
Znači, Da. prvo ne, pazi ovo, primiš ga u ruku i sad je tu. I ne moraš ti odmah staviti u usta, nego prvo ga malo ga pobrizu. Poslušaj ga. Malo se onako... Da vidiš. Isto ko onaj Louis C.K. bit kao... Je. Da. Malo po malo. Liži mu jaja, probaj to. To nije toliko threatening. Jaja nisu im, nemaju takvu prisutnost. Kurac je a jaja su kao... Stoji sa strane. Da, kao... Stavi jaje u usta i drkaj mu kurac, to je super isto. To je super. Idemo dalje. Ovaj će podcast biti tako pun kurčeva, stari moj. Da, moram malo, probaj. A, stari, evo, Razmakni. iduće... Može li objašnjenje zašto muški vole slati slike svojih penisa u erekciji u prepuskama? Ne znam šta je. Vada prepiskama. U prepiskama, da. Pre nego su ih pokazali uživo. Mogu potvrditi da većini žena bitnije kako njime barata nego je lep ili velik poput kolca što su Turci koristili. Zašto frajeri šalju slike svojih kurčeva? Random ovako. Random. Ne znam. Random ne znam. Jer su debosi. Random, samo bez, Da, nije ni bez kao. da. Ma ne, to nema smisla, to ne. Ili tijekom dopisivanja, kao šta si jeo, ma ništa, bla bla. Pazi kitu. Pazi, Go choice. Mislim da to zato jer su frajeri, nesigurni i žele nekako maknuti stvari iz svojih ruku. Nego kao, evo poslao sam je kitu, sad znaš šta hoću i sad može odbiti ili prihvatiti. Može biti. Da skinu flaster, kao evo, ovo ja hoću, pusti me na miru. Može biti. Mi da su pičke, zato. Ne da im se šprehat, ne da im se zavoditi, ne znaju kako bi, nesigurni su u svoje vještine zavođenja, inače kao inače kao pa nije htjela. Kao da imaju mindset kao da je htjela, ovo bi bilo dovoljno. Mislim da je to. Ok. Nije duboko. Imaš ti neku teoriju? Ne, malo je to sve skupa postalo poremećeno s tim slikavanjem, ali mislim ima i žena što traže. Ima? Ima žena što traže i I to je okej, ali ne... I ti im pošalješ. A zašto volimo slika? Zato što mi imamo bolji kut kad slikamo, mi znamo gdje je on najbolji. Kako on najbolji izgleda, po kojim kutem Ne. sve. To je istina. Kako ne? Pa uvijek ćeš se namisliti bolje. Ženske se uvijek žale da su slike kite A užasne. možda ne znaju. Koji ti kut koristiš? Da, podijeli s narodom. Mora biti svjetlo tamo. Green screen neki. Ispod mjesečine. Ne mislim. Ja, ako ideš previše od doli, onda se vidi da si fejka. Mora biti neki savršen kut između da nije previše od doli i da može skuži perspektivu. Da, fair. Da je dobar rakurs. Ja mislim da su muški kad su napaljeni, tipa i dopisuje se, mozak im govori kao mora da će se ovo svidjeti. Ovo će se 100% svidjeti, zato što je on napaljen. A u kontekstu stvarno kako ta slika izgleda, i kad cura je dobije, ja mislim da skoro ubije vibe. Evo, ja mislim da to ubije vibe. Kaj misliš, pa to je blok odmah jebote. Da blok, ako imaš neki odnos s tipom, nije blok. Dobro, uglavnom zašto to rade? Zato jer su neprilagođeni društvu, ja bih rekao. Jer mi da svaka normalna osoba zna da se to ne radi. Znači, ako ti pričaš s nekom ženskom i ako nije uopće blizu takvih tema, čak i da je... Dobro, naravno. Kužiš, ti sam redom potao dick pic, to je samo seljačija. Sad treba zatvoriti prozor. Treba si, da. Sve mogu digni po vodu. Ovo je okej. Uzmi se ovo. Ja, čekaj. Čekaj, imam vode u boci, stvari. Ja, kad sam već tu, da Tako da eto, frajeri nisu baš pametni kad su napaljeni, a pogotovo ako su seljačine, to je recept za katastrofu. Ja mislim da muški misle da su žene jednako vizualne ili zaborave da nisu u tim situacijama, kuži. Jer ti voliš dobiti sliku od neke cure. Ali ne sliku pičke. Ma kako ne? Ne, starimo, dobio sam nekad onak random, doslovno, ne mogu pokazati, pa kao, ne vidiš ništa, samo vidiš pičku i malo okolo. I šta ću ja s tim? Šta da drkam na sliku pičke? Pa nisam jebote... Da, stream! Pa ne, ali pa to nije napeto, samo po sebi. Fali malo ljepote estetike. Nema osobnosti, nema žene, ima samo organ jebote. Šta, ko da mi pošalje sliku sise ovako tu. Otvorio se prozor random. Ne znam, ja nemam ništa protiv. Ali ništa mi ne napravi, nije mi napaljujuće. Pa meni se sviđa. Meni je okej. Evo sad znate ovaj. Meni je okej. Sad ćeš ih dobiti, stari moj. Tak da pogotovo ako se šalju gole slike, nek bude malo mašte, stari moja, ne samo spolovilo. Malo art. Slika spolovila je kao jedan uskličnik.
Ko? Usličnik. Osličnik. Da. Jebote. Ovo je napeto sad. Dobri su keksi, jebote. Slobodno se posluži. Toča ih. Tako da ne... U vodu. U vodu. Bolje je za mikrofon. Idemo dalje. Aha, ovo je nešto za stand-up pitanje, hoćemo to? Ajde. Pozdrav Leone, pogledao sam sve epizode, hvala nas, hvala ti puno brate. Jel mislite da će vam u jednom trenu biti overwhelming i osjećaj kao da ste sve teme ispucali pa da trebate reciklirati? Jel se kao kreativci suočavate kad s kreativnom krizom, jel planirate unaprijed ili ide dok ide pa kad dođe kriza će ona djelovati? Vrijedi pitanje za stand-up isto koji za podcast. Dobro pitanje. Je. Ako ćemo se složiti, to sam od više komičara čuo, uvijek imaš feeling da više nemaš šta reći. Da. Uvijek. Konstantno. Evo mi danas imamo, znači, novi tekst. Dobro, nije to timing. do toga. Zato smo mi devosi. Ali svi su takvi, većina komičara. Ali imaš ti stvarno ne znaš šta bi više rekao i onda jednostavno imaš 10 minuta teme. Da. I ja isto mislim, barem za podcast, da pošto imamo puno mozgova koji šalju, da je to nepresušan izvor. I pogotovo jer mi kad god, bio sam odgovorio kao, nije to samo do tema, nego mi kad god pričamo, to je samo, mi sam snimamo razgovor, kužiš sad. A neće nam nikad biti dosadno pričat. Plus mijenjamo mišljenja i to je isto. rastamo. Pa da, Iz epizodu u epizodu. Da uvijek ćemo imati nešto pričati, a kad god pričamo urlamo. Isto vrijedi za stand-up. Isto za stand-up. Ti uvijek živiš život, kad tad će se nešto desiti, nešto ćeš vidjeti, jer hvala Bogu svijet je toliko bogat svime, da nema šanse da ti ponestane tema za bilo što. Ali događa se tipa, ja sam bio u zadnje vrijeme u fazi baš writerskog bloka. Diha, imam osjećaj sam sve reka i nemam više ništa za reći i nije mi se dogodilo ništa što mi je malo neki spark dalo. I onda malo nekako vadiš iz naftalina one fore, nešto napišeš. I onda sad ja video Seinfelda koji je rekao dobru stvar, Seinfeld isto izjavio nešto za pisanje materijala, kada rekao je da there is no writer's block, you are not that good, sit down and write. I stvarno, jer ljudi čekaju često inspiraciju, ali krenit će inspiracija kad počneš pisati. Jer kad stojim ovako, ništa mi ne pada na pamet. Kreni, malo izbaci, misli šta imaš i nešto će doći. To je mama mi je rekla jedan kvot od nekog slikara, mislim kao let inspiration find you at work. To je to. Odlično. Ili to isti džir, da. To je to. Tako da mislim da uvijek, ako si predan nečemu, ne može ti ponesati tema, stari moj. Da. Niti kreativnosti uopće. Kreativnost sama po sebi, ja mislim da je nepresušna energija. Zato što nekad se ne radi o tome kao, i to je ono kad možda počneš se baviti stand-upom ili imaš osjećaj da ti moraš nešto konkretno kao reći ili ispričat i smišljat ne znam šta, ali u biti je ti prenosiš svoj smisao za humor preko svog života, a život traje. Život svaki dan... I ti odrastaš na bini konstantno, svaki dan. Da, i treba odrastat u životu da bi mogao na bini odrastati. Da, i onda je to spoj vlastitog svog smisla za humor sa svojim životom i onda to kad spojiš sa radom, onda izađe proizvod. Jednako success. Znači nije da sad sam pričao o ovom pa sad sam rekao sve. Život je dalje. I bijesto neko rekao, ja ne znam, Chris Rock ili neko rekao da u biti imaš samo 3-4 teme o kojima pričaš, a su sve varijacije na tu temu. Znaš, neko priča malo više o obitelji, ženi, nebitno muško-ženski, to je sve nekako varijacija. I Bill Burr isto malo bolje pogledaš, par specijala, sve je varijacija na istu temu. Da. Po biti i je istina, da. Pa život ti se vrti oko 4 stvari uglavnom, cijeli život. Šta imaš obitelj, imaš neki posao, imaš neku zajebanciju i eto četvrti... I nešto malo obskurno i to je to, za svoj gušt. Da, ali perspektive na te 4 stvari su beskonačne. Ti bi trebao cijelo mjesto znavati nešto novo o sebi, o svom životu i okolini i vi ćeš imati nešto novo za reći. Da. Tako da, dok god život traje, nešto će ti pasti na pamet. Da, pa kreativa, poanta kreative je da ti iz ničega, ne iz ničega, nego iz nečega napraviš nešto drugo. A uvijek će biti nečega prvog. Idemo dalje! Ovo isto vraćamo se. We're back in the game. Vraćamo se. Boklena, nešto sam znatiželjna. Pa možda taman možeš ti iskoristiti podcast. Spomenuo si u jednoj epizodi za neku curu da ti je bio najbolji seks ikada. Sad u čemu je muškarcu razlika takvog seksa i seksa s drugim curama? Ne znam koliko se ide u detalje i opisuje, ali pitanje je zapravo što čini razliku odličnog seksa od lošeg / prosječnog. Koji bi općenito savjet dao curama ukoliko su nesigurne u sebi i ne znaju procijeniti koliko je muškarac zapravo uživao? Na primjer, kakve će komentare imati o tome možda s prijateljima, kako će pamtiti taj odnos i tako dalje. Ajde majstore, Kvartovski je baču. Ne, ajmo gostu dati priliku da počne. Entuzijazam.
entuzijazam, To je to. mora imat initiate action i mora biti Što ono... sam ja prvo rekao? Initiate, da ono Aha, mora inicira, mora vidi da ona to želi, znaš, da se ne Da. boji ničega i da ono ide i da se ne srami, ali taj neki entuzijazam je bio najvažniji, isto meni najbolji seks je bilo je baš ono entuzijastično cijelo vrijeme. Znači, Isto to ću reći, samo malo srama je okej. malo srama, da. Ne da je sad kao nego ono, kao da vidiš da jako želi, Je. ali da je malo ono... I da ti ne moraš mislit, nego naš oboje ne razmišljate, nego Da. samo se pratite, razumije, to je neki tango, znaš, nema Da, da. ono, a bili ja moga sad, ne, oprosti, nego samo sve Da, ide. da. I sve prolazi, sve funkcionira. Mislim da je ključ toga strast. Da si jako, ako se već ideš jebat s nekim, trebao bi imati strast prema njima. I mislim da je to dobar filter za biranje partnera. Tipa ti možeš osjetiti s nekim kad se već ljubiš koliko ima strasti tu. Je. Jer ako ti ne osjetiš punu strast, neće ti ni moći seks biti dobar. A ako ti možeš i po ljubljenju skužiti već jebate ovo je... Ljubljenje je čest indikator, Da. kakav će biti seks. Da. Možete nekad prevariti, ali rijetko. Ja bih rekao rijetko, mislim da tako i ženama isto. Da. Ako je ono pravi, ono naš, ako se ne sudarate puno Da. sa facom, sa jezicima, da sve ide nekako lipo, onda je Da. ono, tako inače Da. bilo i u seksu. Da, i treba se predat. Treba se predati i ono, razbistiti misli, u smislu ne razmišljati sad o nečem, nego samo ići uživati u nečijem tijelu. Biti prisutan. Biti prisutan. Odlično, sve si rekao. Evo, To je to. nisam jedini kvartu Ali u drugom kvartu. isto vidim ja kolegu Dronju kad... A da li se to može, da li ona se može natjerati cure za to? Ja mislim da postoji nešto što je ono van njezine moći. Teško se natjera da uživaš. Pa da. Kužiš? Da. Jer recimo isto ti prije ne vodiš na stage, ti svaki put imaš dobar ono film, nemaš uvijek svaki put isti feeling, Da. ali cilj ti je doći u taj mindset i da se ti publika spojite, da zaplešete i da ste si ono tu, nekad jednostavno ne A publika mora biti ono. za. Publika mora biti za. Da. Kužiš, tako da nije sve na njoj. Nije, apsolutno ne. Tada to je, svaki seks je 50-50. Baš je 50-50. Ali ono, po sredini bura. Da. Ali neko može povući ovog Može, drugog, osloboditi može. ovog drugog. Ma Tipa naravno. ako si ti full slobodan, daćeš dozvolu da se druga osoba oslobodi. Da. I šta ću isto reći, osjeti se fake samopouzdanje u seksu. To se Aha, osjeti. Kako izgleda? Znači, to muško više fejka, žene, jel je fejka samo poznat Da, seksu? da. Ti na frajerima vidiš isto, da. Ali kako je lako upast u klopku sa ovakvom plaćom, prelako je Da. Pogotovo pored njega, stari moj. Ali dobro, kako, da li se sjećaš neke primjere kao... Ne, u smislu kao taj neki entuzijazam, ali viš da nije, da je entuzijastičan zato jer zna da mora biti, a ne zato jer Ili da je. misli da to tako izgleda. Da, Malo ono da se pornički ponaša. da, nije to. To je turn off, čak bi rekao. To je, pa da bude kao šta radiš? Da, nemoj glumit kao. Da, jebo. Ovo je najveća kita koju sam vidio. Da, stvarno ko gledaš, jebo. Ne, u tome sad treba biti prirodan. Ja mislim da treba biti prirodan, a u smislu i po tome možeš skužiti koliko ti se jebe s tom osobom. Jer ako si ti imaš neku kočnicu, onda nije sve spao na svoje mjesto prije jebanja, nego nešto je došlo prebrzo. Ja mislim da ti možeš imati najbolji seks na svijetu tek kad znaš ja te toliko želim jebati s ovom osobom i da druga osoba ima isti taj feeling. I onda ne može biti loše. Ne može biti loše jednostavno. Ono, poklopi se. By the way, sada se referira na ovo 50-50, znaš što sam ja pun napravio, to sam možda, to ja mislim rijetko ko muški bi napravio, bio sam sa jednom, to je bilo davno, i sam i u akciji, ja sve radim 80%, a ona nije voljela biti gore. Ja govorim, dobro, aj ti sad na mene. I ona rekla, ne da mi se. Ja sam rekao, sad neće niko jebat. Makar sam se ja sa strane i gotovo. Ozbiljno. Jedanput sam to napravio. Bilo mi jako teško. Znači, a tokom seksa te živcirala vjerovatno. Popizdijala. Znači, to je bila eskalacija. Je. Čekaj. I zato što je rekla baš ono, ne da mi se. Šta je bilo prije toga? Sve je bilo dobro, ali ja sam radio sve, malo sam se A ti si kužio da radiš sve. Ti si kužio da radiš sve. Ti si bio spreman reći to. Da. Znači, prije toga je bilo ono... Bija sam jednostavno kao dobro, nije to ona volila radit. I ja samo tija malo da odmorim jer jebe ga, lipo je, bože moj. I ne da, ali taj stav, ne da mi se. To je turn off. I sam sam rekao, sad neće niko, maka se, cap, doviđenja. I šta je onda bilo s odnosom? Ne, bili smo mi u vezi. Aha, da li je to nešto na daljne... Jel se popela ikad? Ma ne, popela se stvarno, ali nije, jednostavno neke žene to malo i lošije rade, a i ne vole baš. A misle do tog prvog, jer misle da će biti loš. Ne, kako bi rekao. Ovo je baš bila ljena, šta? Jednostavno nije mi pogađala nekako ni kut.
nešto je tu bilo čudno, to mi se nikad nije dogodilo. Možda je nešto ona krivo se nabijala, ne znam nija šta, ali nije mi toliko pasalo. Onda je njoj bilo samopouzdanje, možda malo isrušeno. Pa to, da. A ja sam tija, samo daj malo, daj mi 2 minute, da malo odmorimo. Pa da, Ja sam oštio odmoriti. Para out linije kao što treba mi malo, bude timski igrač. Ne pitam bez veze, treba mi. I I lost it, popizdio sam. Da, to je bila kap koja prelala čašu, već si bio malo, trebalo ti, baš si bio. Da. Tada je. Ali eto, to nisam nikad napravio, ali baš ono otići usli seksa i ono ne završiti, to je baš to je rijetko ono, ko napravi, da. baš ono, malo sam ponosan, ali opet, čudno je to. Čekaj, ti si rekao ti si ju maka i cap cap. Da, Šta pored nje? da. Šta ona kao? Ništa, samo smo kao, kao šta radiš, koji kurac, ja sam rekao, Ti kao kak ti izgleda? ako nećeš bok. Dobro, znači u vezi ste bili, da? Da. Okej, dobro. Neke To cure... je bilo je par godina, to je možda, ne mogu sad sjetiti kaj je bilo, nije bilo ni pri kraju, bilo u sredini neka, sve je to bilo okej, seks je bio dobar. Da. Ali eto, nije nam baš to pasalo. Jasno. Da. A dobro, potresi. Da. Dobro, ali ne mora, tipa, seks 50-50, mislim da mora biti kao želja i emocija tu. Da. Nije nužno da bude odličan seks, da ona mora raditi 50% Ne, posla. čak je poželjno da ne radi 50%. Da, Poslije jer glavnom žena nešto radi. Da. Nego treba, Da. njenih 50% je da ono da se donekle prepusti i da bude aktivno pasivna. To je meni u glavi. Da. To je meni u glavi kao da nije samo ono, kako bi Joža rekao, naftna mrlja. To mi je super. Nego da je ono da sluša, ali da je tu cijelo vrijeme. Ko što rekao, prisutan. Da znaš da je tu, da znaš da je sudjeluje. A možete i pasivno sudjelovati, ali sudjelovati, a ne kao ono, jebi me. Da. Tako da koji bi savjet dao curama ukoliko su nesigurne u sebe, a mislim da se trebaš jebat s nekim s kim se baš želiš jebat, jedno ti to automatski ti uključi neki switch u glavi gdje kao pa ovo mi je sad jako fora i zabavno i bitno, i onda ćeš se automatski potruditi. Ali bitno se nekako igrati i uživati u tom, baš ono, mora biti zabavno. To je igra biti, treba biti zabavno. To je igra, da. Ljudi zaboravljaju da bi trebalo biti zabavno, da. I da možeš se smijati i zajebavati tokom seksa, da nije ono sada... Da, smije poslije seksa je goals. Klopka. Nego, pa nema, možeš se smijeti. Meni se stalno smiju, zato. A ne, ali ljudi misle kao sad seks počeo, sad i to mora biti jako strastveno i ozbiljno. Filmski mora biti. Ali mislim da to nabije pritisak neki. Možemo biti u istom vibe-u koji što smo bili prije 2 minute, samo još to raditi. I onda okej, zakuhat će se u nekom momentu sve, ali taj maknut možda pritisak. Treba biti zabavno, treba biti opušteno, treba biti strastveno. I treba biti publika tu. Da navijaju. Ne znam koliko smo dobro vradili ovo što je cura pitala. Ali kao što je razlika između odličnog seksa i lošeg prosječnog seksa? Ovo sve što smo rekli, znači nije zabavno, nije strastveno, nego se radi tek toliko da se radi. Mehanički ono. Mehanički, da. Znači mislim da je frajerima, a zapravo ni frajerima ni curama nije toliko koliko si mehanički vješt, nego koliko si strastven. I ako ti možeš nekom pokazati, da do znanja vrlo direktno, da izgaraš od želje za njima, da će njima automatski, svaki dodir će im biti puno intenzivniji i osjetljiviji. Tako da to je cijela filozofija dobrog jeba. Da, mehanički seks je kao seks, ali svejedno ono kad te pita sutra prijatelj kako je bilo, kao, ma je kao okej, ono, ne bi izdvojio neke detalje. A ono kao, kad si ti nakon seksa kao ovak drži za glavu, kao šta je ovo bilo? Kad se sutra probudiš je našo i bolja si osoba. Volite ga rog. Samo sam kriv. Evo, sorry. Valjda smo dobro rekli. Ali si nas odčepila sa od tebe, tako da dobro. Ne, sad ću ti ja reći, koja je razlika između takvog seksa i lošeg seksa, stara, javi se pa ću vidjeti. Da nas gledaš kako mi to radimo. Šta je strast? A nas dva će nekad odi u tom smjeru sigurno. Kad nam podcast review, izašao je seks. Kreće OnlyFans. Urla ona dva, idemo. Urla on biće jeba. Urla on će biti, da. Dok priča to je rečenica, možete li zamagli moju facu? Evo nešto možda čak relevantno. Pozdrav iz Srbije, do jaja ste i možete prokomentarisati fenomen da se Srbi lože na Dalmatinke, a Hrvatice na Srbe. Je, pa to je točno. Zašto? Jako zanimljivo. Naglasak. I ko voli dalmatinski naglasak? masu ljudi.
Je, simpatičan mi je. Da. A i sluša dosta dalmatinsku muziku, ona ti je to naš, mora, I romantika, jug. naš, gitara, more. A zašto? Dalmatinski naglasak i u muzici tako lijep. I onda kad ga čuješ kad neko priča, kao kakav clickbait ono, da ja sam iz Srbije, slušam ono, Olivera, rekao bi, pa Dalmatinci su najprofinjeniji ljudi na svijetu. I onda dođeš tamo, brate, kaj kurac, bez, samoglasnici doslovno. Da. Ali malo postoji je ljubav, egzotično. Split, Beograd postoji ljubav. Pa nešto kao ima, Jel' da. tako? A Split nema više, Split ima dobar PR u cijeloj Jugi. Zbog muzike, zbog svega. Ima smisla. Ima je dobar PR, to se malo promijenilo, a i dalje živimo na staroj slave, moram reći, naš Dino Dvonik i tako, sve okej. I još je egzotično malo, znaš, jesu kao ono Hrvati i Srbi, jebi ga naravno, drama uvijek bila i onda ti je kao malo ono, Ma ja, šta je bilo? malo ti je, znaš. I onda onaj moment zabranog voća ti uvijek slađe. Ima smisla, okej. da. Okej. Mislim da, jer ono, A kako ti misliš da se promijeni, sad si rekao Stara Slava, znači prije su doživljavali, odnosno Split više kao ono romantika, jug, romantika, umjetnost, muzika, sve, ali to je u zadnjih A sada kako misliš da ljudi doživljavaju Split? Pa, grad Split ima sve loši PR, ja bih rekao. Baš je, u cijeloj Hrvatskoj. Baš sam ti htio reći. I zbog nogometa, zbog svega, baš sam ti te izvriđao sad. Zbog nogometa, zbog svega, ali i Split uvijek je neka pizdarija, uvijek neki problem, uvijek je nešto u Splitu se događa, Crnom kroniku isto, tu smo odlični. I nekako, dosta se pizdarija dogodilo, sjećam se ono gay pride kad je bio 2011. u Splitu. Znači, došlo je 3000 ljudi. Sjećam se. Šta je bilo? Znači, 2011. je došla, mislim... Sve su zgađali. Krove glave, ja bi ali bilo je bilo okej. Došlo je 3-4 hiljade ljudi na gay pride samo da ih gađa. Aha, majke. I bila ti uhapšenih 300 ljudi. A prosvjed protiv države dođe 100 ljudi. A za gejeve, i onda se to sad smirilo. Split 2011. sada, Split je progresivna sredina. Je. Ali opet nekako Split ne voli baš da ti odskačeš previše. Tipa, na primjer, ljudi u Zagrebu se oblače puno slobodnije. U Splitu da ti dođeš sad nešto funky, šeširić, roza košulja, rekli vidi ga pedera. Odmah. Tako da, to se opustilo, ali uvijek nekako ljudi u Splitu ne vole baš da ti odskačeš skroz. Imaju zajednički mentalitet krda. Nekako je stroge po tom pitanju. Ima strogo. Ali mislim da je kao pozitivna strana toga da onda su svi imaju neki veći osjećaj zajedništva. Istina. Jer onda su si kao nekako, mislim da su ljudi u Splitu i Dalmatinci pogotovo jedan film da... Lokal patriotizam. Kad god se neki Dalmatinci nađu negdje, da se ne zna kao o ti si... Ono, kod crnci isto. Pogotovo u Zagrebu kad se nađu. Da. A ima ih previše. Da. Istina, ima... Pa zato sam vidio neki show, gledam neki klip na TikToku, neki klik radi crowdwork, i jedan crn priča s jednim crncem tu, prije s jednim crncem tu, i njih dvojica kao o ti si starije, kao se znate, kao ne, ali kao... Ono. Da. A mislim, rade to i Zagrebčan isto. Da? Kad dolaze, na primjer, liti na neke ove otoke, dolaze neke festivale, nešto, di su ono naš urbani art alternativa. Mi doslovno, Dalmatinci imaju oko za purgere. Ozbiljno. Ti doslovno možeš prepoznat da su ovo purgerska ekipa. Sve nekako stoji, svi su ono urbani, naš cool, tetovirani i blijedi stoje, naš umjetnost, berlinski džir, nešto ono. Mi kao ono, ovo su 100% purgeri. I dođeš tamo i svi su ono, da. Ništa protiv, samo možemo ih prepoznat. Kao što se mogu i Splićani Dalmatinci prepoznat u Zagrebu. Sa cvikama, kad je oblačno. Ne, pa vas se prvo čuje. Da, prvo se čuje, i to je istina. Ne vidiš ga, sam od dio. Vidiš ga ono 2 metra i glasanje. Tako da... I kradu nam sve ženske. A da vam smeta kao što dosta Dalmatinke vole Beograđane i Srbije? Da li postoji nešto kao kod vas da se priča o tome, neka fora o tome, nešto kao... Ili izbjegavate temu? Ma to se zna. A da li izbjegavate temu ili je to prihvaćeno? Mislim da se to je prihvaćeno. Prihvaćeno, okej. Jer mislim, idu cure, idu u Zagreb, idu u Beograd, idu se malo i bige, zabaviti. Izlaziti ono, folk zajebancija. Vidi kako to stvarno treba izgledati. Da. A i Split je manji grad, znaš, Split isto pati od sindroma manjeg grada. Da, svi se znaju to. Mislim da casualni seks u Splitu sad, jebi ga, ja sam malo stariji, ali sad ne znam kako mlađe generacije rade, ali nekako je prije bilo, mislim da je bilo teže imati casualni seks u Splitu nego u Zagrebu. Nemoj izvezi. Jer je manja sredina. Da. Zato što ti možeš doći do bilo koga preko 2-3 poznanstva. To ti je ovo, okej, znam. Da, a u Zagrebu ako čuo. ti nekog puka nešto, Da. ko zna, možda neš više nikad vidjeti. Znate šta bi ja iskoristio ovu priliku da pokrenem temu? Kako se to kaže, in light of recent events.
šta je bilo ono u Splitu kad su se pošibali. Da, je. Ja ne mogu izraziti koliko me ide na kurac to. Kad se ekipa šora radi nogometa. A meni to je bilo fair play. Evo, od svih tučnjava, ta najmanje smeta. Ne, općenito. A nego, meni smeta što općenito je... da. Kaj ne, samo razmišljam, šta ne bi bilo veća, šta ne bi svima njima bilo veća zajebancija, ono tipa da sjedu na pivu i jebu si mater ovak zajebanski. Kuži Tako je ih bacaju počelo. korice. Meni je najbolje svega što je bio lip dan. Sunce piči, a vi se mlatite. Još Zagrebčani se probudio u 4 ujutro jebote. Nisi se posrao. Pojela si hot dog na ini. Ideš se mlatit na prazan stomak, jedu šta je? Brate, ili... Da. Ne znam, a vruće je bilo u Splitu. A rano ujutro, to je fascinantno. Da se prepoznaje. Znaš, tuče se gori jebote vruće. Ali uvijek mi je bilo fascinantno isto kad su velike tučnjave, velike incidente, ne samo ovdje u Europi ili negdje, kako se prepoznaju, majku tjebe. Evo da se oni dogovore šta će obući. Mislim da su boys imali ono modre, odnosno plave, čak kao Phantom, Kelly i Kudice. Tu sam mogao uočiti razliku, ali generalno na tim incidentima ja stvarno ne znam kako možeš znati ko je. Ako Marko prestaje, to sam ja jeo. Fascinantno. Ako momu ti je. Ne znam, meni to, samo zakaj se tuče? Ja kužim, to je subkultura, šta zašto jebate? To je subkultura. Kako je? A i Takva je! Petija utrka za titulu, to je jednostavno bilo previše emocija, prevelike frustracije. Baš je bilo Da, napad. zaista Petija... Meni se ovo sviđalo. Tebi se sviđa kad se tuku? Sviđalo, da. Zašto? Ti podržavaš tučnjave? Dogovorene da. Dogovorene da. Volim. Ti voliš kad su oni čuli lipu na Whatsappu, znaš, što ti voliš organizirati? Meni je to fair play bio s neke strane, neko bi rekao kao ono brojčano nije bio fair play, slažem se, ali fair play je bilo kao dogovora, niko ne sudjeluje koji ne želi sudjelovat, nalazimo se tu i tu, nema štete u lokalnim autima, me razumiš? Ne. Ko želi, tu je. I to je sloboda. Evo, sloboda navijačima. Što se toga ti, sloboda navijačima, zašto se potući? Pa zašto se ne mogao potući s nekim ko se želi potući? A za šta ti imaš protiv toga? Zato ja bi da si budu dobri. A bit će si dobri nakon toga. To mi samo repke će si biti dobri. Te se tenzije stavljaju. Ja bih rekao da je to sportska tučnjava. Ali stavima, ali to samo potpirao jebenu vatru di ono, neko dođe u Zagreb pa ga istuku i neko dođe u Split pa ga istuku. I kuši, to je posljedica takvih tučnjava, jer onda se nekako ko nije možda sudjelovao u tom fair play fajtu vidi, aha, ovi moji se fajtaju, idem ja prebiti nekog burgera, idem ja prebiti nekog tovara. To je opet argument koji drži i ne drži vodu. Kako ne drži? Uzročno posljedično, da, može neko protumačiti pa napraviti nešto loše, ali ovo per se nije bilo toliko loše jer bilo dogovoreno, svi sudjelujemo ko želi sudjelovati, pravila su taj žrtva kolateralnih sa strane. Tako je, i sad da neko na temelju toga napravi nešto drugo loše, pa dobro, da li je taj event kriv? A ne, nego je on debil. Tipa, ako sad tebe neko našamare u Splitu kad budemo išli. Ja ću prvi javiti iste. Evo dvojica što se sradimo. Meni baka iz Kaštela. Znaš si govorio, a na prošloj turneji u Splitu svaki nastup je bila baka iz Kaštela. To si iz Milke. Igra je na tu igru. Ne znam sam to rekao, moja baba iz Kaštela. Ja sam 4 Dalmatinac. Da. Ali znaš šta isto sranje, sa turističke strane ja sam čuo ovako da dosta ljudi iz Zagreba ne voli dolazi ljetovat u Split i doli, da im se riskirati uopće, da im neko ne sjebe tablice i da ne dobiju batine. To ne bi trebalo postaviti. I Zagrepčani idu prvenstveno u Istru na ljetovanje. Okay. A idu u Dalmaciju masu. Idu, ali ne u toj mjeri. Ako ti na primjer imaš nekoga koji ima vikendicu nešto pa ideš za Split, ideš na trajekt, ideš na Vis, sve okej, ti si minimalno bio u Splitu, izbjega si problem. Aha, baš Split misliš. Da. Ali nema puno Zagrepčana u Splitu generalno. Da, pa meni dotirna kura, relativno prije možda godinu dvije bilo da su neki bojsi ili neki klinac je hodao u dresu Livaje po Zagrebu. I oni su ga na sred ulice su mu rekli da skine. Stari, ja nemaš mi hodati dresu Livaje, poslije... Mislim, nema provocirati. A zašto ne? Ne bi trebalo. Nema smisla. Ne bi ga trebao našamarat ni. Koliko godina ima klijen? Klijen, dijete neko. Koliko to? Ne znam, buraz dijete. A ili bija veći? A? Ili izgleda ko može... Na djetetu nećeš, ne mislim, sve ispod, Ne, ali to mi je sve... A kakva, ne kužem provocira buraz, a nogomet. Ma dobro, ako nisi taj džir, razumijem da ti to može biti strano, ali... Ja razumijem taj džir da si strastven oko nogometa jako, ali ne razumijem da to pređe van nogometa, u smislu ja sad ne volim nekoga ko je rođen u drugom gradu i navija za svoj klub, isto zašto ja navijam za svoj klub. Ne, ja mislim da ipak postoji, nadam se da postoji neka vrsta respekta i poštovanja i ljubavi isto među navijačima. Meni to ima smisla da to postoji. Ali sada je utakmica, sada igramo našu utakmicu koju želi igrat, bilo to transparentnima, pjesmama, pirotehnikom ili
tučom, ali nek to ostane na granicama dogovora. Ja ništa protiv. To je meni sportsko. Glup je sport, ali zašto, okej. Ima fanova dosta. Da. Dobro, okej, zanimljiv take, ali ne znam, meni to samo smeta šta, eto, jako Splićani mora paziti u Zagrebu, neko je To mi je katastrofa. Ali pogotovo sad s Rijekom u zadnje vrijeme, to je isto fascinantno, Što? Split ima beef sada sa Rijekom zbog, naravno, pa da, zbog nogometa, zbog titule i ono kad su Livaji bili tamo vikali. I onda on kad izaša ili izbači za prezentacije, nebitno, ali sad je beef ima Split i sa Rijekom. Dobro, uvijek je postojalo tako da vraćamo se na taj... Rijeka, Split, Zagreb, PR zbog Splita. tri veća kluba, jel? Ali da, mislim, ružno je to da ti ne možeš po vlastitoj državi hodati i odeš u drugu grad i da se ne osjećaš ugodno zato što nisi od tamo je... Da, sviđa mi se jako, to sam negdje mi izletio klip da je Thompsona, su nešto pitali intervju, neki kao navijate za Dinamo, je li tako nešto rekao, kao ne, to je neki Novak krivo potumačio, kao ja sam bio rekao kao da ja volim Dinamo, kao jer volim sve hrvatske klubove, ali navijam za Hajduk. I to mi se jako sviđa, kao volimo sve hrvatske klubove, ali navijam za svoj klub. Dobro, mislim ne može ni ništa drugo ni reći. Pa ne, ali taj mentalitet u smislu, to lako mi je za shvatit, kao zašto, to mi je ispravno razmišljanje, kao nije da ja sad mrzim Hajduk jer nije Dinamo. Volim Hajduk, ali navijam za Dinamo. I zašto ne možemo onda kao ti Purgerovo, ti Tovar, ti Purgerovo, da se sad idu prebiti jer ti navijaš za neki drugi klub. Stari moj. Kužim ja poantu. To uvijek izađe van okvira iz kojeg bih trebalo izaći. Eto, ali ako ostaje u okvirima sportskog, to je idealno. Navijačkog natjecanja, to je, ja mislim, fair. A dobro, fair, ne. Nažalost, izlazi van tih okvira. Da. I onda nevini ljudi nastradaju. Da, je. Samo ljubav, brate mili. A dobro, Split i Zagreb su imali taj animozitet i kulturološki, jer dosta stvari tu i povijest, tipa vama je austro-ugarski utjecaj, nama je više bio talijanski utjecaj, čak i drugčiji izgledamo, drugčiji naglasak, toliko stvari tu različito da nekako mi je jasno zašto se to događa. Kužim, ali tipa onaj film ZG80. Evo to nisam pogledao još. Nisi pogledao, dobar je film. Okej. Pa fora je film, nije Kometa staza, ali je dobar. I to mi je prefora bilo vidjeti kao Boysi i Torcida idu skupo u Beograd. To mi je bilo, ajme, predobro jebote. I baš kad sam bio u Beogradu nastupao sam pitanje njih kako se odlučuje ko je za Zvezdu, ko je za Partizan. Da. I to ti ide po obitelji. Da. Sam mislim kako vi živite ko Inter i Milan jebote. I to je to kao, aha, meni je obitelj za Zvezdu, jebi ga sam Zvezdu i to je to, ja znam, i to je to, nema kao neka ne možeš ti sad jeba obitelj. Da. A vjerojatno ima veze po kvartu isto. Nasljedno, da. A oni su, ako smo već kod Srbije, oni su baš HC što se tiče tih navijanja i incidenata. Ja bih teć na košarku tamo, to sigurno, to me najviše zanima. Kako to izgleda, to za košarku me stvarno, na večni derbi dodem, to mi je bija dernek, stvarno, to mi je baš želja sad, nekako da uspijem uvatiti, jer atmosfera na košarkaškoj utakmici je stari Bengalke, košar, zatvoren prostor, parket je doli. To je ludo, da. Ništa, parket i Bengalke mi ne idu zajedno. Ajmo dalje. Hvala što ste gledali, Ante sljedeći tjedan. Hvala vama na pozivu, bila mi je čast. Srbiji. Da. Pratite ga na Instagramu i društvenim mrežama i to je to. Ja i ti da smo na turneji dok ovo gledate. Da. Čitavo ljeto će biti nešto u Greju, u Zagrebu. Nema stanja, petak, subota, petkom smo zajedno, subotom tu i tamo na nešto. Na jesen stižemo u Dalmaciju i Srbiju. Jesen Dalmacija, pred zimu, jesen Srbija pred zimu Dalmacija smo rekli. I to je to, Ante, moraš nam srediti gaže. I ništa, peace out, niggas. Kako si ga lijepo uvo danas, joj meni. Zbog ovoga bi samo izbacio cijeli podcast. Samo jer si prvi put jebote, iz prve izbacio. Bez mutanja. Nije lagano.